Učimo se Latvijan. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Šķīvis, Krožnik, bļoda, skleda, tasīte, skodelica, krūze, lonček, glāze, kozarec, apakštase, krožniček, dakša, vilice, karote, žlica, tejkarote, čajna žlička, ēdamkarote, jedilna žlica, nazis, naš, sviesta nazis, nož za maslo, irbulīši, jedilne palčke, salvete, prtiček, palikni šķīvim, podstavek za krožnik, galdauts, prt, katls, lonec, panna, ponev, cepamā panna, ponev za cvrtje, kastrolis, kozica, vāks, pokroka, tejkanna, kotliček, tējas kanna, čajnik, krūka, vrč, paplāte, pladenj, servēšanas bļoda, servirna skleda, servēšanas karote, servirna žlica, griešanas dēlis, deska za rezanje, mizotājs, lupilec, rīve, strgalnik, putotājs, žlica, lāpstiņa, lopatika, kaus, zajemalka, knaiblis, klešče,
Merkruse. Merilna skodelica. Merkarote. Merilna žlica. Caurduris. Cedilo. Sietiņš. Sito. Cepamā plāts. Pekač. Cepamtrauks. Posoda za peko. Maisīšanas bļoda. Skleda za mešanje. Mīklas rullis. Valjar. Virtuves cimds. Kuhinjska rokavica. Priekšauts. Predpasnik. Virtuves dvielis. Kuhinjska krpa. Sāls trauks. Solnica. Piparu trauks. Poprovnik. Burka. Kozarec za vlaganje. Konservu attaisāmais. Odpirač za konzerve. Pudeļu attaisāmais. Odpirač za steklenice. Panna. Sviesta nazis. Knaiblis. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.